Što se tiče rekreativaca, svakako se preporučuje da se najmanje 2 puta nedeljno svi mi bavimo nekom umerenom fizičkom aktivnošću, odnosno sa rekreacijom. To nam je neophodno zbog toga što su uslovi života danas, uvijek ga je bilo, ali danas je naročito, znači taj stres, tako svima poznat i po znacima navoda je prisutan i protiv njega jedina efikasna borba je umerena fizička redovna aktivnost. Znači, stres nam je kišobran za ostale stresove i onda smo, znači, živjet ćemo kvalitetnije i bolje ćemo funkcionisati i na radnom mestu, ukoliko se, znači, najmanje 2 puta do 3 puta bavimo fizičkom aktivnošću. Pored ovoga, neophodna nam je pravilna ishrana i naravno, znači, se spada u higijenski dijetetski režim i normalno spavanje pre ponoći, jer upravo znači samo noću znači se luči hormon koji oporavlja organizam, to je melatonin, zato nam za ove 3 stavke neophodan za duži i kvalitetniji život.